Kwatoni Nteto iterete tukubangana iria oro Weru ari nende Nteto cheru the Ithatu ende mbere hei aratu ikirete orito Nteto chetu. Ndo ati kangabana Kawira na mubunge wa PHINEAS mpuru wa bori kumata kinyankoroki. Jailio tuwana kidikero endobo baegu ikidimiti kakuma ende gariyoti mwantere cha salga na popate oneke. Rais William Ruto ogweka kikaro kiambere guru kia kabineti kia. Na kiregaro ya siasa tukimurika murimo ya kolera. Ochore ya Weru are ne Maureen komena ngeto PHINEAS. IMAANA tukwata na mwanka mudia no kedero kyolo nyuma Nteto kinyakwe na kalono Nteto chaero Ithatu ikambiria daicho chiongwa nyuma ya ngabana Weru na nkiame kyo kulionga ntere chambarangati ya nioro na kutharekera mubunge wa PHINEAS mpuru wa bori na kumwira ethirite ninde aukiwa ngabana ni mama ntuko inkai mbere ya kure chedere kiringa nende mpuru na kuoneka kuchokeria migamboi akiaria na nyumba ya Nteto mpuru na irite Kawira na mukuro kie abakana nonto batekuritira amero ngwe boyora kubatire. Ochore gati ka gavana kontemero bikara mwangaza na ubungo gitokyo bunge tiganisi bona mporo abore ibwedrito botindiro kitempo mwe atale mono na kwedra boitangatangira kire nchuku cha kudhandiro kana merimi magaru na inyankoroki kochikura na werune angwa kwela mama county tutafanya kazi na wewe na twatethania na utaka kwa nguru atere kinyambere ntuko mirongo kende kinyira muthia bona mporo abore orekire kiatho kia gavana karamongaza kunyuithwa mumone kanena makero ja maingi na ndikagite ni gaka none kanite kabaka bya breaks ni nyankoroki kwithire ringatako miadio ya kwithire thomia gavana karamongaza first gentleman ene Kontemero bona murega baichu ni nya Kontemero utembisa bwara mbizo muromo achoka omeria akamukuru wewe ni apostle yito ndio apostle amwita apostle kwa wita mtu apostle atatenya muchi onda mbota mukuru atakanyuwa cha kwa apostle oni kwathukana kwa gavana Karamongaza na mporo wa bore kulingana first gentleman ene Kontemero bona murega baichu na temporo wa bore kienda kwe wa kandarasi amwa kwethura kiandikirwa family ewe kirithirikare Kontemero. Niseme nisiseme mporo wa bore SMS ile tumete na kampuni ile aretete thirikari na account monkatha iji aretete kampuni ciawe kampuni mwe kampuni 12 uti no timia kurijista kampani 12 ne mero bega beji benda kampani 12 kuma kiuni cia kugita ate nikera bathamia mbeca I refused reto nkirite nande ndo eji njokite mukondo zongera gavana Karamongaza kwa mporo wa bore njamere ni okagite negai kwithire mweketha jore kethire gavana Peter Munya na gavana Kirito Murongi ule ndo mbeche bo becheje gatira ho miaka 5 urauwa witithia nkuru egoro mwana arashia ngwe uraungumia kekero ene kegunguma ku atathia biumia biere wabeche uwa witithia nkuru motene uru pakeria mwangi owe mero ya kwa ya kona monyire witiara inga diria meri Ithatu imbio mbetia roi bainge na dibatiki barigari beringa chigatania na bangi bakethro bekenere tinda na sineme otheri araba kwethro bekora na kurumatithiria mbicha cha karaja kongerekana mbicha je maromba na kwa kwenombikana obunene iromba riri ritakinyire kuringibwa muno mpuru akithiurunka amona MCAs bakiuga na nontu Ruto na ararekererie mbeca cia mbasari kire thirikari Kawira bakabangania uria kwambire kimbia twetete mbeca iu cia cibatere kwambire kugairwa ana beto bageta skuru kuthoma mwangaza kwaria murega baisu kethe mwangaza kwaria na mebungi kana no mwangaza mukuru wa Kawira
nandi urokwari no mukuru wawe kete mukuru wawe kawira kibya gitawa kawira mwanga kawira wa baisu kana kawira murega nindeta wa kawira mwangasa nuko lewe elewa bu mwekoro kwa toka yuo mpuru hata ka yuo mwenda keke la buti hiyo kite kiraro kite wa kunywa kite wa korea ikere wake nankobia nangita ja bono botengani ategeri bage siasa beshodiriria Nteto ije bakononga ngayo ngo akethirerunga manene Meru nontu murutira jage siasa chote korarua imporo burasimisira kuringira kawera kura imporo obure buringira kawera kura teba bwo bwaringire nontu boendo bwaruna ngugisia kawera nkeda kwera kawera mwangasa yakugire uru kakinami na ibo ntukono ngesa ne mutwe urari bari utu nini amwe imotanocha na ndamwera tia wakati antu uano wetheria obimya biere kura itiere iringwa ekwa na gweteri mbere kara checho ndalege ndo ngaba ni mama na Meru community Meru county nisi no ngaba ni mama na batakibara kimero kikuanta isi ni ongeriendo kandro ongerinde komea kade mayo ya mauge nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingina ngine kithoke Nairobi mbeta Boniface Mungera Zelene ndi bamukuma giachunko marana bangi goziba kidikero nyuma yatano boba ile Qur'an batekone kimwankane ndi njirere tikumanyaka kurengana namto banja banda kaini ate baile bane ndi baumire na Dimitri baike tintere chaka kuma yumene ngariyo yedira ita intere chasalga na mwankane ndi batamanyaka ina kukongo barene araba kuromba dirikado tunyera no batetheria kire ubachoa Thaa 10 cia ntuku eu ndamuringira thimu atuika mteja gwatuika utuko kairi ndamuringira thimu atuika mteja runene ndamuringira thimu rukiri thimu atuika mteja oyu imwekuru Florence gokiwa muriuki wa ntura ya Ithatu Southimenti agitarania kura kwanthakia Derek Mureti na muchore wa Lawrence Mawira kuma Mweru 6 mwanka uyu ndaringira mwekuru we Nairobi ambira mami ona ntikumenya ndi baringirite thimu kuma egoro na guti muntu thimu ni takairorire nderuga uri tariki 29 na riu tikani rana mono na tariu na riu no ga metagira thirikari ngwatia gucwawe na kieba kinene Florence bagwatanirite na mukuru James Njeru urano ethe wa Lawrence Mawira kuma mbariche gia nchuku gicigo mbunge kia Mara bariuga na bao bagwatanirite kuringa biachara ya wendia bwa chimiti na kuma tariki 28 Mweru 6 barauga ikuthi kwendia chimiti mbariche Kakuma na kuma tariki 29 Mweru uyu 6 batoro baringwa ritho tariki 29 kintu thaa 11 mwekoro we niraringirwo thimu erwa ngari ya Mureti ikuoneka Salga ngari atonye tugatereka njira neruguritwo murango juu jwa biria kwi tariki 30 ni betire nao na Salga bethira ngari ni rajukirwe ni polisi ya Salga na baikia police station kwari na nduka yari obo ageria kuria mukuru u ari na nduko aboria ngari u irare au na tabura na onire ejao mukuru abera we ari ndukene we onire ngari eja na ngari ngire nyuma ya black ngari kweja ya tonywa au yarunga mwe muntu au maku michie no iri na kieba na nkinya kithikiro kinene bariuga kuma bakoringa riboti kirigetuo kia borichi gia Salga rankarira bari nio yethirwe mwanka muthenya we munthi batoro bona Weru ni kumegita riu tamujari no kanturite mbeterete mbigwa no report no imwe na gutio batwejaga o twageria kubera kwanza kwiri mwenya twaringa thimu batuika batiyukia ria bajukia batwira ni bagusugurika na twathi obisi jonde cia DCI gwatuika mwanka guti suspect tuona andikithenya statement na mwanka thaiji inya namba cia thimu
gutiri yeto yadinga tiro tiro mtojo no bariti nawe kieba na nkinya kethikiro gia aciari baba igotwika batura guceria na baba bao kuma macibitari mochari guntu kunthe na nkinya mataoni na batoro babaringia ritho kana nkinya kurabirwa ni bathiete bathi mwanka na aria yala utwikite kwimiri mirute bathi bethirano batamiona ni basokete bathi Kenyatta hospital teu Kenyatta General Hospital batamiona kwa gutune kirero twina kieba kiu ni kingite muno no ntumieri na tutimenya ni twambiritie kuthikinya kubacoaga macibitari na mwanka riu gutiripoti tugwete no imo thia muci uyu urariria na bao bairi bakibauragia wethero ibakubegua kolomba na bari atuika be moyo na benjara ni mbega bambe gucoka mujie untu family ena kiriro gikinene na nikubenda kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Rais wa Kenya William Ruto oirwaine gikaro na njuri kie ya minister kire gikaro kia mbere kia cabinet kuma baiko kia wathani gikaro kine ndikira gitire na mbere garuni ya rais nikyo kia mbere Rais Ruto na munini wo Rigathi Gachagua bekite kia mbere buru dara Kenya baina wirigiro botungire bu Karibuni sana. Karibuni sana. Heavenly Father, we want to thank you for this morning. Thank you for bringing us to this meeting. We commit ourselves and we commit this meeting to your good hands. Heavenly Father, as we deliberate about the affairs of our country, we want to pray for wisdom, understanding, and knowledge, so that we can not only do that which is good for our country, but we can also align it to your will. We thank you for giving us the opportunity to serve this country in this capacity, and we pray, Heavenly Father, that you will go ahead of us. Karibuni sana. First and foremost, let me welcome each and every one of you to this first cabinet meeting under the new administration. As I said before, to working with na nyuma ya miro kwiro kwina mutunduko yo murimo ya kolera na umuntu waikaria nende bainge bati kuoneka kuthingatira mitaratara ya ukanana na murimo yo mwankanende ndia babyo kurenjire ne bakioneka witana mbere na biachara yo ya withirana nende rwarekire garu ya siasa ndibuntu twithire tukimurika Monkira narwa kumana na riboti ya minister ogima bamwira ja kaunti ya Meru motumantu ithinkia na niwe munini wa ngabana uri na antu 14 baraba gwatikene na dalili cia murimo jwa kolera na antu 11 bethira bagikurukira cibitari Kathumba ja Meru na baraba thimi 5 bao bagwatikana na murimo juu na urore cibitari ni mtu umwe ni twithirite twina antu 14 baraba onekanite bena dalili cia murimo yu 11 ni bakurukirite cibitari cietu Meru 5 ni bathimirwe na bethira bari positive lakini batritwa kana babwithirwa treatment na bana na cibitari cietu ni muntu umwe umamiku murimo yoyo jwa korera jumanagia na kuririo kana kunywa ruji ruri na ruko ara ni murimo jura juri no gwati mono kiri mwingi na ni jurikitie kuonekana na gutamba mature ne jaja kaunti ya Meru na dalili cia murimo jojo mono ni gwita kioro kina ruji kana kwaro muno ikwaro na kuigua nde yankanaga na muno rimwe na rimwe ukambiria kuigua kithirirwo ninya muntu arawa kinya thie arungi kana kinya karindi kana kinya mami ilo utomba kuingirika ile tunaita rice water diarrhea, yani kile choo kinakaa kama maji, yale maji ambayo ukiosha mchele vile ambavyo huwa anakaa
maji yanatoka hivyo, na tunasema ni effortless diarrhea, yani yale maji yanatoka tu. Na nandi kulingana na utwiria bogima bwa mwiri murimo jojo jwa kolera omba kumenya kana uri naju rungu rwa mathaa 12 gwita ntuku 14 gitumikira mutumantu ithinki ugite ntuku inka ikurukite ni kwari na biatho bithatu binene ja kaunti ya Meru na ntuku chita kuruka bamenya kethira kuri na mpanga nkurukia murimo jojo. Issue ya asymptomatic, hawa ni watu ambao, and most of the population, 75% of the people who are infected with cholera, they never show symptoms. Hakuna symptoms wanakuanga nazo. Nitukumenya kiumia kithiru niturari na 3 major events in Meru. Kimwe kia beatification of Maria Carola kia Catholic Church Kinoru on Saturday. Nitwari na a mega graduation ya Kenya Methodist University Meru. Yari na anto ba all corners of the world. Na nitwari na event yetawa ya piano event ya music kwa vijana. Neone attracted a lot of visitors in Meru, and I'm informed by professionals murimo yuno yurie wowe okay wena yu utramenya no ayetwe up to 14 days. Kwa huku Saturday 14 days itera kuruka tumenya the amount of contamination, God forbid, ira yomba kwithire karikite Meru nonto bwa the number of visitors baratwari na bo last week. Na nandi kuri na matagara jara omba kuyukia gushebanira na kinyamara kya murimo jojo mbere mane wekotheru kiribya kurea kunywa ruji rutheri na kinya gutigiro mtu na gutakiorokia wantu ara kwagirite. Wagura gintu thokoni ukathambia ugita mboga kana sukuma kana guma kioroni guma thokoni ukathamba njara. Watu wakunywa maji ambayo imetibiwa, water that has been treated, the treated water, ama watu wachemshe maji. Muno antune baraganda joro githakani oguru ntubataye na wakuthi thaino lokoru maraganda githakani wethi muburoni kogu batikanyuro chiro ne betere ona gucemuke batikacemukie ne banyuro chiro wega ruru tena thina ona katho na mechubo gure onywe na maisha maguma bu no keja kwigori na ndaliri cia murimo jojo kirio batine wikinya cibitari kendo kathimirwa gwetha kokurara kidogo kuthuka thibitari jiguko. Huko kwa community zetu kuna watu ambao wako na diarrhea ama wanaendesha na wengine wanatapika. Tafadhali go to the nearest hospital so that you can be treated. Na muthie ne buru thirikari ya kaunti ya Meru ni thirite kirita mukana kiri baraba thiurunka gido kiri mwingi kana barabenda gire njirene kurekana na ngugiu mwankira ndira murimo jojo kathira na niro mu biashara okwendia bya kuria akanenkero baruga cia kwendirio biu. It's a very delicate period that we are in. Itobatire kuimenyera na tugaikaria turi antu ba Meru ko unen koromba antu beto bara bakuria uchumi kana bara bakotega uchumi nara barabara na through vending of foodstuffs kindly bareke nonto ne yitare atari turi mwanka tuone murimo yoyo kunia, then from there bo seek authority from the relevant officers and offices nikenda bwirwa how to do the business. Na ndigia kumenya ni ati murimo jojo gwataga antu banene na kinya twana na jukara gutirito no jurage mtu kiripotera Nteto cia Weru rekwaritwa ni Mutugi Kare. Mugarigito wa biashara bakuma Kenya gisione bunge kiatiania West Neuriti ya biashara kuimenyera muno nonto murimo ya kolera yurayureketi okinya county ya Meru na muno kurumira utheru kiribara yora bakwendia bya kureka itene ukona rombete thirikari otira ni ukinya maturene kende kuritana anto mitaratera babatire kuthiatira kende kubukana na murimo ya bura Kelvin Kimathi autoira.
kaitene kao murimo wa kolera yukuyiro ntumwanya county ya Meru kuringana ribodi cia mandaitari bogima bwa mwiriri uria imukaririti wa biashara thokoni ya Kenya Samson Criminal uretia biashara utethia na utheru biashara nicio muno iria ciena bia kurene kenda buru kweria kurira murimo yu kwithoka biashara thokoni oiji itronere baroa kuma kwa Minister of Health ito alata manto ya kipindi kila gego ko antu betu na kuonde turikinjai iturikane kwa ile otheru no otheru njire riku o to withagiza ona guthamba njara ukiria thamba njara ciaku ukiendia ithairo wirendi gweta utirie thamba nikendo kare boya nyoruru utheru nikenda kipindupindu gitege utwata murimo umwe no ntuka wato mokinjai tweta bungi na inye tu biashara bado na biashara bebe kurea itumikishua utheru yo bure obu wingi sana menyera kithe ibiro kwendia wabye kurea ithoi na ruya urutere nikenda muntu akathamba njara akiria na inyawe mwendia aile otheru boku bunene muno ntu wombe kyo turairirwo na bunge na uriti na itio kene na madaitari obabogi mboma mwiru kinya thokoni ya Kenya ikiri kuritana biashara njira mwanya cia kwirira na kurira bangi kumania murimo yu daktari bezo bayero babuete ko around beto uritana mantu ya kipitu pindu na atomba kuriria lakini tio kamandemisha biashara ibe batore atu tiwithetie kenda tukomba kuyuria no ndumo stile tunaita risi kuna bego lako kuinge kwa tunaotina kura kungi lakini babuite ko yaba twira kitha ko muntu atiwithetie ba to correct nekende nya twithwa tukimenya tu safe mkuluki mukariritu atitieta kuria thirikari wita nambere utethia mwingi muno biashara bao na njira imo mwanya kumania thinere rario empara still antu tunampara na tutombe kwanda na inyo ndombeu ile nire bamba kwanda lakini still no kone ba tukore mbeu no tutethia alafu mbuwe mantu ya fertilizer subsidize thirikari ndaromba thirikari ya ile mitatara kana style kwa yana no actually antu bangi batombe kona fertilizer no ntwa long queue kale ni ndaya na mitatara guthia tro procedure rero about the next time ba ile challenges unigenda baka uthia mitatara iwe kuyuka fertilizer wone bura kumbikia muntu atike yote itanenya kigo yo fertilizer no ntwa ingibe ya baka nyantu kumwanja muntu na ndiki lakini uka ile system ine islow no muntu umwe tukubomba kwa wantu 10 na bure antu 100 mkiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimadi adotira tukinoka ni ende nchokerete nande twingi inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari ge 14 wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu
uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. No tuichokene ati nende rwangiro tungata bomuingia mero ibakuro kuromba utungere bakaunte mero mutungere kurumira ngweke kenda kwebukana na mpangaratano irechithirite chekojira wate ati katungere bomero kaitane ukaibarumbete kwidira kwena kigina ke civil education kenda kuritananto bare maturene MCAs bambunge ya Meru kugaboba tenando akairina ngabana wa Meru kawira mwangaza bakiugo mutongire na itengugire de yawe na ndigi kundi ya civil society organization kuma kaunti ya Meru gitongetu ni Christopher Imwere ni baugite mbere atongire abagwatanira baitangugire negweta mbere mano mwanka bakiridane Meru wa mathoka jai kikabune kimwe katira kulingana kou kukujani kou kulale between the governor na MCAs ndomba kuitangwelo ntombele no mwankanto baba mbeba kujani bakija kwa taraini ibu nomo ntobokedo abutanitie bomba kukinyamo kwedora kutebu lakini nande nontu ibala magi jala lingaleta na ja kwa taraini anku ibwega kabaronga mera every mbonde aigua na baugapo ndwaire barai na cio nthe ikuthira na koiku kwari kugwirwa gwakwa na kugwirwa gwetu na tona nande o muntu ne itengugire rewe gavana ainguginewe MCA ainguginewe kuruki kiria bongerete ni omutongeria thome gatiba ya Kenya kenda kamenya ngugi yawe ni iriku na kumane na untubo bakomba kwebera nkuchenira chithirite irio gategate gatongeria bau kuthoma constitution yetu muntu agwate leni yewe ni untu mbwire gwigintumbira antu utengugire gokarua itana mbere aja para bathia constitution bacokeria nkatho ibathithie twega bagwa nguye nwe kwanga bani gwita ngugi na gwe MCA igukaria wone ngugi iria wananchi babu guterwa na ira baugere cio bakwenda gwiterwa MCA akethwara akwinabo akona ngugira bagwa citwe igwitwa na kinya igwitwa na mbeca linso nabo na muthiene gikundi iki ni kiugite ngugi yawe ria nene ni kuthomithia mwingi na kou bakiromba kigina kiria bakuga ni batengagirwo mbere kia gwitithia mauritani nturene ni kibati gucokua kenda bagatigira ni bakuthomithia mwingi ngugi ciatongeria bara bathuri na kura kanyakana ndi batukajukia kuitana na inchi ba Meru ngugi ngavana na ngugi ya MCA igitarira rĩa mbere ikwetha kwina gintu civic education na kinyara twathithagia katiba civil society ibaeja kwa mbeca ithirikari kenda bomba kuritana antu mantu ja katiba ikuonania kwi thirikari ira nthiru ni akira ngora twikire the civil society batio consider ge kuritana civic education kwa utu wendo ntubu mono bucoke kenda na twi the civil society tumba kuritana antu kuringana wa gukwendera kethera ija mantu jau jareo tukomba kubaritana na kubera yange no ntu batu tuyo more connected na community than any other else anybody else nonto mwananchi nara mashinani ka kurigara nonto ataitanwo amenya bamwe bakuya ngavana ina makosa bange bakawa MCA ina makosa lakini anto batamenya yani ro yao babatirie kuthithia atia nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare
Atongeria ba matura na rietwa managers ndi bakoromba thirikari barikane na rithure thaga kienda bona no byo gutungatira kari bakyuga ipwethirite bakyula na bakiaria ba interest murimanti. Atongeria baba ugete benda muno raiza bangu nichi uniform na kinyaba kairangabana wethira barikana burethera kirikana barabatungata mature ne bosi HVS. Neria managers kumantere monye chitharaka barakiringatia wathani thirikari ni nene bari namba Ithatu kumakiri rais wa Nteto ethiaga agacaina muti barwa yumete na aragwa forest ekethi saibu agacaina muti uyu sibati yikore ageto area manager ageto monogo ukethi ore thio kethira muti muroni uri kwacio ya kwira muntu uyu motema muti muroni ekwira uma akwenda uri kinoko muno sibona nsainire ene tio gototora kinya thinani amono ogu na Nteto kinoko kogana kogerwa twathi kugwata ntobi tio tuma kugwata tio tugatigwa tukiburwa tukirogwa nwathanire ntobi yakwa riu tutienwa king'otore gya kuruma kana nwambi amwe na kwirutaniria thuti kirengo gino bagoka ngono akuge mukuru nthanga mwigwa angwi twagiritwo kuthimirwa nwage matara tukona kwa nakyo tukaugora muntu ona nakerwa ni area manager kyo gwende tweturwa mana itabora kure kuthi kwa muntu yara maguta kaburwa igono akatothia tothingatete anto wauta kurwira yuraga nthanga yo ego kana kwengato ya gwata nduni ego kana kwengato na nduni egatigwa ekathenjwa ekagerero muguta mutherio kariwo ogu kuma kinya ofisi ya president ne the yiji area manager na no muntu witigika nundu ana muntu akaora wa ntura ni ana kinya kimba yakaretwa ntura ni kamuroni no area manager thia witwara irombara uri nene kiri thirikari nene ni ati wanekerwo mwana ni kiragiro mungu ene tigo totiona no gentu okaya kwa thirikari no toririkana itogitongwa murugara kende ke mwana wetu toririkane bora mbomba kinya wetwa rieto terundetwa nwankona gakerendetio kewe gachiringi gakwa ngwekireta thimo nkagura kerendeti araka we mpesa nkaringa nwa thimo nwako borisi bokaya guntunyokio tio toriterwa kinya na gumiuroni kinyi community no totikona kinya gento kia tomba gwetethia na kio no totie gento twena kio wa thirikari wega turomagwe gantu ona bara bathire no bakendeke iba tuchubireria manenji tonyamarire turomagwe kanyamu ene ti njoka tukaromagwe chiringi tukarijaga na twe tukianga tukanga twetura tukagutugwente tukuruma kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi bakiuria kuraitha wa ta CHV ya kaunti bokaombeka kinya boy batwekera kwa mubango uyu nonto CSV bare ya nara baseka kioro ntugo imwe gakiumia tokaigwa boy bare ya ngiri 6 tukauria tio wera no toruta kinya yo tugo ya kuwata marwa kathirikari ya kaunti tigweta torigana takatoreria manager na tio toromagwo no ngiri 5 no 6 kana no 10 romba kinya thirikari ya kaunti na thirikari nene igatuone ikaonera area manager kinya no akibande kana kinya uniform nonto kinya maingi karia tuthiete kinya gwitana kwina njobi kwina ndwa area manager athinogo anawe thirikari ibo polisi yeyite kurutha muchako wao area manager athia kuona rindeni na titete kana nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Pito Paul ogwa kabithe Ndembura irete na mbere kura ntere mwanya chia Kenya na Meru ni rete rigiro bokuthira kompara ndemukarigete wanjuri ncheke liners kadera na ugete nindia riri barabari baumite na guchoka nende maturene babatere kwethira kinya bakethange kairwa akure thirikari utira niko ba motungata ya yanchanjo kendo bokiria okola ndwande ijietu tionde ng'ombe tietu ikuthira na ntaibo mutongorio mwo kwaria mantu a ng'ombe ikethira Linus Kathera ora no mukaririgite igwanjuri ncheke na ari murithi kuma Nterino Ochienge North na gutariria ati ndithia achiao ichithirito ikurukira kinyamara kinene no ende gutia tongeria baragiria mantu mege kuthira kwa ndithia achianto Bege North na arakuga kinyirira ari kuthamirwo guntu kungi no nto boguchwa ndithia ichianjiritio choka no nto anto ibanjiritie kuri mamenda yao na batie na wirigiro bwa guntu gwa kurithia ng'ombe ira iretere Tharaka Tharaka ndi kurima iratokirwe nao itekumyanati itekuria itekumyanati itekwendwa ng'ombe ithirite ariuga ona kinya guntu gwa kunyuithia andithi ino ciao kinya kwi kinyamara yani okolerie twete rui ng'ombe tieta kilomita 10-20 kweta kuya rui ende tieta kuya rui ng'ombe inkuo tieta kuya rui njeriku katukoroma ng'ombe uchiolelwe kinya cio
antu ibathinikite kabisa ni ntu ba ng'ombe ikathira thai ng'ombe cietu ikuthira bionthe bikuthira ende ni tuole luichi ketho iti Murungu yatethia itie ciethu ikiolelo na njira batukwithereo kuringana noe thirikari ni batiri kwithirwa igitija antu bantereno ta arithi nontu karinganira andithia cia kuma ntereno cia Gembe North, Gembe Central wamwe na tigania indithia inyingi nkuruki kinya ya kaunti muturi ya Isiolo bationa kinya ng'ombe cia Gembe North batumba kuona ng'ombe cia Gembe North Gembe North rio ngode na ng'ombe nkuruki ya 20,000 ire thatua Rwanda ru na kaithira otheri tu watatiana ina ng'ombe nkuruki ya 1,000 wate Gembe Central buo kwa batu tuna nkuruki ya ng'ombe cia kuretha nkuruki ya 3,000,000 kainya lakini ote muntu warira jamantu wa ng'ombe ikethira ogwende na kuga ibwega kinya a thirikari igaikagira mibango na mitaratara kinya ya kurigita ndithi ino nontu kwa gigitarira ya batiethirite bakiamukira urigitani kuma kiri thirikari no ende ibabongwa tarithi baethagirwa bakirutaniria na kurigita muntu ndithi ciake tendawa bomba kuiba kinya chanjo yaya wa ng'ombe cietu ne batu tuengwa turang ndawa ibatu tuengwa tubutha chanjo uchiongwa ke antora jia yoyongwa nontu thirikari itatambua batu turarethi kanko mromba petinare ne bachoka je report ofisine ya county government ya Meru bachoka report ya ng'ombe ikwete na ni ng'ombe kethe ng'ombe ni kwacho bakaleta report ni ng'ombe ya ni kwachwa na iche mwire ku ina thina ya kwacho kwa ng'ombe kuma Gembe North Peter Class Chabari Roku rona ni roko jeri kengwatano ya Azimio na haraki ya maba Jubilee bakumeneria chore baba ODM nyuma ya rito ya Senator wa Isiolo Fatuma Dulo na Jubilee gweta kire kamite ya utungata bwambunge ni PSC na rieto ria Okongo omogeni ureno ODM wekirwa nende ya maba Jubilee baugete yonania riutirega kumakire anto bare kengwataniro emwe Pathukano kiri ngwatanire ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance no kaendelete kunenea atue utungire bwangwataniro no kiri bunge no gusinsirutira Senator wa Isiolo Fatuma Dulo wa kiama kia Jubilee na gwikira rito ria Okongo omogeni Senator Nyamira wa kiama kia ODM kiri commission ya urutingo gibwa bunge ikiongagira mpatho ino abunge ba kiama kia Jubilee kiri bunge no bakiumagire muthenyomndi na kumeneria atue no. The agreement by the minority party or the coalition was to have the slots filled in as follows. At the National Assembly, there was Mishimboko, and there was also Patrick Macau, who was on the wiper. And thus we had a remaining slot for the Senate that was given to the Jubilee Party. Now we, the leadership of Jubilee Party in Parliament, are very saddened by this show of impunity. And this is to bring to your attention that the 3 slots were assigned, one to ODM, the second slot was assigned to Jubilee, and the third slot was assigned to Wiper Party. Kiri commission ini ya urutingo gibwa bunge ngwatanire ya Azimio ya nenkireto tonya tuthatu ODM kanya kamwe, Jubilee kanya kamwe na kangi gakithije kile kiama kia Wiper. Aidha tuene ngwatanire no gusinsinia Duro na omogeni niletete muduro abunge baba ba Jubilee bakimenagiria tueno na kugakaba kuthakirwa karata ni asore bao kiri ngwatanire ne Azimio. We come here in peace, and we are in one coalition, that is Azimio coalition. We need to have an agreement on the persons who are going to be representative of Parliamentary Service Commission until we agree on a way forward. We want Jubilee to have a slot, whether it's in the National Assembly or in the Senate, and also the Wiper Party and ODM, but we would not want the position of Jubilee Party to be taken by any other political party. So if the political parties, there is some disagreement within our partners, and our brothers would urge them to sort out and actually come up with one name for ODM, one name for Wiper, and one name for Jubilee Party. Amono gwa bunge na maseneta baba ba Jubilee ni badhiti kuthama kuma kirengwatanire ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance kethiro batenenkero twanya twabula kubaterie na kulingana na bola bethiro bakiandikanira. We joined willingly, and if they mistreat Jubilee members, we leave them willingly, because you have experienced firsthand the conmanship, the politics of deceit, and political banditry by our brothers in Azimio Party.
So it's not something that we are begging, it's our right. So we are asking the Azimio leadership to fast track this, call for a meeting, and allow Jubilee to nominate a candidate's choice to the Parliamentary Service Commission. Atuene abunge babeta jera matunda. Bunge ino jire leo lea nene na ile ya Senate igetoka gemarito mama na kodina mbere na kobanyude muma kenda bedhiro bakia mberi ya Ngugi. As your chair, I want to heartily welcome you, congratulate each one of you. It matters not which route you took. Once you are there, the end justifies the means. And I have no doubt that in the discharge of our duties and responsibilities as commissioners, we try our very best not to be partisan. Our calling is to serve Parliament. Kile gitigarite ni kuona kethirwa mpathukano eno gatigati ka bia mabibi kiringwatania ni Azimio ikethirwa ikiendelea kana bia mabibi bikethirwa bikija mwe kolaniria monto makoni no rutingo gibwao kiri bunge no kuma nyombani nene ya bunge amuji munene Nairobi Bita Anthony Rangi wa Kathenya. Akariba kwani barabatura kwena kirema kia keu irwari bachumiretie kire mutaratara yokwanda mitikiremene keu kenda gukaria mitho na rera akariba barabo karena gwati mbarubange katumba iberete amero kuyukia kanya ka kwena mbura na kwanda mitikenda irinjeremwe ya kumenyera rera. Irinjire ya kumenyera rera litwa boba shukuru St. Cyprian na Mudhara primary bawa tanirite na aturi bakirema kya kwani kirema kiria ki Mudhara kiri kya thokyo wandi bwa mitikira ki utongore tunia bisa umenyeri mizo tigani stimak lenguru. Kama idara ya Kenya Forest Service nilikuwa mwakilishi wa ofisa in charge hapa, nimeungana na wanafunzi mashule kadhaa hapa. Kuna watoto wa shule ya Mudhara Primary School, scouts wa St. Cyprian na walimu wao hapa. Unamwona bwana mkubwa huyu anaitwa Bwana Mbabu, mwalimu ambaye mchupavu amesaidia sana katika environment, na ningeomba sana watoto wengine wajitokeze, maana hawa watoto walifurahisha tangu wakati Mashujaa Day. They are very active people. Tuandite mwankanende kirimene ya kwani mitenkurukia 30,000 ngiri mirongo Ithatu tuwatanirite na baba Mudhara Primary School, tuwatanirite na community, tuwatanirite na forester, tuwatanirite na KDF ya Isiolo na county government. Na ni untu thinene nera rumirite akari empare rumanite washambure kwana ni untu bwa kunyia kwa mite abisaba bathirikari baurite mwingi ucio muno kiri kuanda mite kinye ya nona mbrene iji na kwenda kwira barabonde barea tuendelee kwithira tukimenyerera mantu ya masingira tukaya kwenyangia masingira nayo ya twenyangia nkuruki kwende twithire tukianda mite muno itarere mbura na ukulukira njireu tukaitha tukimenya imasingira tukumenyerera. Rais wetu Daktari Ruto alisema kwamba watu wote wapande miti, at least ukuwa na shamba yako upande miti kama 300 ama 20 kulingana na eka. So naaumiza wananchi wote wakiwa hapa mpande miti ili nchi yetu iweze kupata nini, mvua ya kutosha. Na boni atu andibwa mitibu etumi munobo ambere borio kushambura kunyiyo muu kama tuimegu na yangi ya maingirio kinyanjire ya kulitana ritwa baoba shukuru kumenyera riera. Kirimake ikethirite gikiuma gitetheria kuma rui rwa Kamberia, rui rwa Kamathinwa, kwa utuke ya kuweta na mbere na kuanda miti, rui rwaita na mbere na kwithira rukionekana, ngai ikaita na mbere na kuingia kuura, kwa ukatukuria ngwataniro ithirereo kenda mantu yato kubwithia mazingira yaomba kuumbikana. Katika maisha ya sasa tumekuwa sisi na wanafunzi hawa tumeathirika sana na kutotunzwa kwa mazingira ambako kulikuwa kitambo. Kwa hivyo kwa sababu tumeonja uchungu wa kutotunza mazingira, ndiposa tunataka wanafunzi hawa wakue wakiwa wanamotisha, wakiwa wanajua umuhimu wa kutunza mazingira. Nikiripotera Weru TV kumatiania Bita wa Kelvin Kimathi.
akariba kaunti atharakanithie boretie kwikinya gia cibitari kuthinjwa metho kuria okenda kurigeria utumumu na bomwe kinya metho kuthuka burundu buria bwithere nindi bukioneka kari akiaria abitha ugima kaunti atharakanithie na ugite baingi ba kari beta gutegwa metho baya wa mtuko ya gwita kuthinjwa kana kona ndaitari ibaka ibakinya Kirimthiguru ireita kuri kuthimbere ta cia Afrika iri Kenya gatiga anto milioni 1 anto 3,000 ibaigagwa bare na murimo wa njereri ora uretaga kura metho akiaria mucemanioni wa uchunko na mubango wa uthinjani ba metho buraburutha wa IMAANA ndagitari ba kaunti ya Tharakanithi bawatanirite na kiama gia Fred Hollows Foundation mwerekeria warongirwo gima kaunti no John Bogo ariuga ibairutanirie gutigira ati wakira mwaje wa murimojo akorigitwa kugona na tuguseta target cietu thiine wa Tharakanithi tutumagira andu 3,000 thiine wa andu milioni 1 na kuona ndo population yetu ni ta anakwa gwetigarĩtie vanini kinya 500,000 kwoguo nukuonania target yetu kandu aria twagirirwo ni cooperate maina cataract ni andu 500,000 aria twagirirwo ni cooperate thiine wa mwaka umwe ukurukira mubango nkurukia ajie 70 banjereri kaunti no ibathinja gwa metho wa kira mweri target yetu ekuragwa andu 70 wa mweri na nituona mieri ira mingi niturona ingi gukira andu 70 kwoguo tuona achievement yetu ni 4% kwoguo ni turarutha wega ikiri muchemanio jo arakwithuritwo ati ajiba murimo jo muno gicigo bunge kia Tharaka ibaigitwe baikuthuka kuthinjwa metho bakithukanagia muntu no akweka gitakara akuthinjwa untu Burambogo akuga butibatiri kubagwajia kwi andu maraura megua ni operation makona ta kwa operation nene na nenda kuga ni operation nini mundu operatagwa no akugandithagua ritho na operatagwa kiusaga uria mandagitari makuga na arikia ku operatwa avesa wa rutha kenuka kwoguo no ni operation murua atagirirwa ni kura nio nitita operation ira ciengenene ya mundu wakura nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gashima no ni kumiro nele tukitatukiikara gatanta kiendete chetu nkatho ancho no tupakwithira watanite na batu ende irandu ndine rere kalono ona kalawa ono mwe twithira nindi tugita ntere chemawa ntukutie kuraya tutamukawe na yomo yeta wa ngwetiki Red Rose alo tukwana boya twete bya kuria twete kwa mugoro ukumau nakona niwe na no iboya ya ndwende anu atukwanara ona kala tutare ambia toto muria kethira atwatia kuria atwira ewe muntu narero yarokie abo mugoro na no yete pia kuria nareterwa uwe are ndu inyawe nu icheboyo ke ya kuria no tibo kubwithia katolo ike ya mukoro egurikia kuria amberia kugamunda kana kuinja kidogo ama methene nyumenda iko 30 mugoro ugira kiteta akiwa atiregiro pia kuria ero nurere mama wa ewe kuma tukonere ukanto pamurekere mwanka vingia mugoro atarire ronene tora nakala onya tutete tubwithio batu toichethiri tumamiru ro tukiriau Maureen Kome no mone yato madidi ya warubwe na ngetwa PHINEAS IMAANA ino tuko beto achemania ruru kiri murungu aibere kimubango yako gukia